n'izindi operasiyo zikozwe n'intare zasarambwe mu misozi yahariye Minembwe ndetse kandi mu misozi itegamiye imisozi ya Fizi ndetse na Warungu. Ni nyuma y'uko Wazalendo zikomeje kugenda zigaba ibitero mu bice byose M23 iherereyemo byahariya muri Sud Kivu. N'amakuru adasanzwe dukuye ku mirongo y'imiri ku rugamba y'uko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye kugaba igitero simusiga. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye kugaba igitero karabutaka ku ruhande rw'intare zasarambwe, ariko amakuru angeze aka kanya kandi akatubwira yuko umutwe wa M23 wongeye kwigarurira ibice byinshi bitandukanye byahariye muri Sud Kivu, by'umwihariko imisozi itegamiye Minembwe ndetse n'ibindi bice bitandukanye tugiye kugarukaho aka kanya. Mwaba mwamenye yuko size muri teritwari ya Masisi M23 hari ibice yigaruriye, byose turaza kubigarukaho kandi tugaruke ku makuru adasanzwe y'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB, aho bakomeje urugendo rukomeye cyane rwo guhangana n'umutwe wa M23 kugira ngo uyu mutwe wa M23 utinjira mu bice byahariye muri Uvira. Ni nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi ibice byose bakeka yuko uyu mutwe wa M23 ushobora kuba wacishamo abasirikare byegere hariya muri Uvira, igisirikare cy'u Burundi cyongeye kwa deployinga icyitwa abasirikare benshi cyane kandi mu rwego rwo kurinda ubusugire bw'igihugu cyabo. Bikanavuga yuko kandi imisada ibibunda biremereye ndetse kandi n'imisada y'abasirikare iri guturuka ruguru y'ikiyaga cya Tanganyika kuri muhanda n'ubundi uri mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika, indi misada ikambutswa amato iturutse mu kiyaga cya Tanganyika izanwa muri Uvira mu bice byinshi turi buze kugarukaho, nkababwira uko izo deployment ziri gukorwa umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda, nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka mu bice byinshi bitandukanye. Urugamba rukomeje kugenda rukomeretse kandi urugamba rukomeje kugenda ruhindura isura, n'ibikomeje kugenda bigaragara rero yuko M23 ikomeje umurongo mugari wo kurwanya igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari imyiteguro idasanzwe. Nyuma y'uko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimenye amakuru y'uko umutwe wa M23 wamaze gutegura abakomando benshi cyane bavuye mu myitozo bagiye kwerekeza mu misozi ya Sud Kivu, aba akaba aribo bagiye kubohoza imisozi itandukanye muri Sud Kivu, harimo ndetse kandi n'imisozi yahariye muri Uvira, cyane cyane iriya misozi ya Runingo ndetse kandi n'indi misozi itandukanye yegereye neza cyane mu mujyi wa Uvira, dore yuko binavuga yuko mu ntego ikomeye cyane abakomando barenga 7,000 bamaze gukurwa ku myitozo ikomeye cyane yakorerwaga hano ku butaka bwo muri Kivu y'Amajyaruguru. Biravuga yuko intego ya mbere ari yo kwigarurira imijyi igera kuri 3, harimo imijyi 2 nka Bukavu, harimo imijyi 2 nka Uvira ndetse kandi hakabamo n'umujyi wa Kisangani, nk'uko amakuru akomeje kugenda atangazwa ndetse kandi nk'uko amakuru akomeje kugenda avugwa ari guturuka hagati mu mutwe wa M23 biri kuvugwa. Bikavuga yuko ariko nanone kwikubitiro n'ubundi igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abacancuro bakimara kumenya amakuru ngo bahise bubaka icyitwa ikoranabuhanga ridasanzwe rigiye kuburizamo ibitero bya drone z'umutwe wa M23 bigiye kubanziriza operasiyo zo kwa divansa begera mu misozi yahariya muri Uvira. Ndakubwiza ukuri ko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Ayandi makuru atugeza aka kanya, umudugudu witwa Longa nyuma y'imirwano ikaze wamaze kwigarurwa n'umutwe wa M23. Umudugudu wa Longa uherereye mu gace ka Hembe muri sheferi ya Bashari Mokoto, teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, wafashwe ku nshuro ya mbere n'abarwanyi ba AFC M23 nyuma y'imirwano ikaze yahanganishije Wazalendo na FARDC umunsi wose. Aha kandi byabaye nyuma y'uko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe w'intare zasarambwe ndetse kandi no ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Amakuru agera ku rubuga rwa Kivu Morning Post aturuka muri ako gace avuga ko mu masaha y'umugoroba aribwo abarwanyi ba M23 bagaragaye muri umudugudu nyuma yo kwirukana inyeshyamba za Wazalendo muri ako gace k'Imasisi. Ifatwa ry'uyu mudugudu rirafungura amayira yerekeza muri Pinga, aho abarwanyi ba AFC M23 bari gusatira. Ni nyuma y'uko kandi biriya bice byo mu mujyi wa Pinga biri kuvuga yuko iriya centre ya Pinga irimo aba FDLR benshi, Wazalendo ndetse n'abandi batandukanye bari kugaragaramo biriya bice. Ibi kandi bibaye nyuma y'uko biriya bice bya Pinga ari bice biri strategique ku ruhande
ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kugerageza gukoresha basheringa mu bindi bice imari zasarambwe ziherereyemo muri teritwari ya Masisi ndetse kandi no muri Warikare nk'uko amakuru ari guturuka ku ruhande rw'umutwe w'intare zasarambwe bikomeje kugenda bivuga. Iyi nkuru kandi iravuga yuko aba wazalendo bihagazeho amasaha menshi guhera no ku munsi w'ejo bagerageje kwihagararaho no kuri uno munsi bakongera kugaba udutero shuma uyu mutwe umaze kwigarurira uno mudugudu. Imirwano kandi yabaye ejo muri Longa hagati ya M23 ndetse na wazalendo, ariko akaba ibi byose bituje ariko akaba ibi byose byamaze gutuza kandi abasirikare ba M23 bwari bwa mbere tubabonye muri uyu mudugudu. Aba wazalendo bavuye mu mudugudu nyuma yo kwihagararaho ariko ntihagira icyo bitanga. Uyu ni umuturage wo muri aka gace wavuganye n'itangazamakuru agerageza kuduhereza ano makuru. Amakuru avuga ko habaye no guhunga kw'abaturage kandi kuri uyu munsi umudugudu batinya kuri uyu mudugudu kuri uno munsi kandi uno mudugudu guhera ndetse kandi no ku munsi w'ejo batinyaga gufatwa n'amasasu ku ruhande rw'abaturage. Abarwanyi ba AFC M23 bahise bakurikizaho kuganiriza abaturage babahumuriza kugira ngo bave mu bihuru bari bahungiyemo basubire mu ngo zabo. Ijoro ryo ku cyumweru ndetse kandi no kuri uno munsi byari bikomeye cyane ku ruhande rw'intare zasarambwe kugira ngo babashe guhumuriza abaturage bitewe n'ubwoba bwinshi bari bafite, kandi banavuga yuko abaturage bari batuye muri bino bice bari bahangayikishijwe ndetse kandi bababajwe n'ibikorwa byakorwaga na wazalendo n'abasirikare babarizwa mu mutwe wa FDLR, bikavuga yuko ku ikubitiro hamaze no gufatwamo matekwa nyinshi ku ruhande rw'umutwe w'intare zasarambwe. Umudugudu kandi wafashwe nyuma y'indi myinshi yigaruriwe n'umutwe w'intare zasarambwe muri grupoma zitandukanye za hano muri Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se no muri teritwari ya Masisi. Biravugwa ko kandi ko urujya n'uruza rw'abarwanyi ba AFC M23 rukirimo kugaragara mu bice byegereye Pinga ku mirongo yose y'urugamba muri teritwari za Masisi ndetse na Warikare, bigaca amarenga yuko umutwe w'intare zasarambwe udashaka guhagarara habe na gatoya ndetse no gutuza ku mirongo y'imbere ku rugamba hakurikije n'ubundi intego nyamukuru y'umutwe w'intare zasarambwe. Major General Chiko wananiwe M23 aka kanya makuru atugezeho ngarwanye n'inyeshyamba za Mobondo nk'uko amakuru atugezeho aka kanya. Komanda w'akarere ka mbere ka gisirikare wa FARDC General Major General Chiko Chitambwe ari Ikikwita umurwa mukuru w'intara ya Kwilu kuva ku cyumweru tariki 14 Nzeri mu 2025 mu butumwa bwo kugenzura ndetse kandi no kuganira n'abasirikare bagira uruhare mu guhiga inyeshyamba za Mobondo. Ibi kandi bibaye nyuma yuko n'ubundi ngo ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma yuko imirwano yagiye ikara hagati y'umutwe w'intare zasarambwe ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo imitwe yagiye ivuka hano kuri butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yagiye yiyongera, dore yuko ngo umuturage yagiraga gutya agakoranya abaturage nk'icumi cyangwa 15 agahita babwira ati twebwe dukore umutwe witwaje intwaro dufite imbunda 10 cyangwa 15, dore yuko inyinshi muri zo n'ubundi FARDC yagiye zisakaza hagati mu baturage nk'uko byatangajwe na Kapiteni Anthony Mwarusha, umuvugizi w'ibikorwa bya Ngemba ngo uruzindiko ry'uyu musirikare mukuru wo muri zone ruri mu rwego rwo gukurikirana ibikorwa bya gisirikare bikomeje gukorerwa muri aka karere. Kapiteni Anthony Mwarusha yasobanuye ko mu gihe azaba ari muri uyu mujyi uherereye mu majyepfo y'uburengerazuba bw'iki gihugu, Gen Chiko Chitambwe azasuzuma ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya umutwe witwara gisirikare witwa Mobombo muri teritwari ya Kwamathu intara ya Mai-Ndombe nk'uko bikomeje kugenda bitangaza. Urubuga rwa 7 CD dukesha iyi nkuru ruvuga ko uruzinduko rwe muri kariya karere ruje mu gihe ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zihanganye n'umutwe wa Mobondo mu ntara ya Mai-Ndombe.
nyamuneka ndababwiza ukuri ko ibikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ari ibintu bikomeje kugora ndetse kandi no kubera benshi cyane bitewe nuko icyitwa imitwe yitwaje intwaro uko igenda ivuka ndetse kandi uko ikomeje kugenda yongera ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo niko igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bikomeje kugenda bigicangacanga uko munsi ugenda uzahaza undi muri rusange. Bivuga ko abarwanyi benshi bagize uyu mutwe witwara gisirikare bamaze kwicwa barimo ndetse kandi n'abakomando babo. Bamwe barafashwe ndetse abandi baritanga. General Chiko Chitambwe umuyobozi mukuru wungirije wa gisirikare w'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, Chef d'État-Major General Adjija Charge des Operations yari yarahawe kuyobora ibikorwa bya gisirikare muri operations zitandukanye mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru, aho M23 yari hanganye bikomeye n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko kubera gukekwaho ubugambanyi aza gukurwa mu bice ineza sarambwe ziherereyemo ajyanwa mu bindi bice. N'ubundi igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gikomeje gukoreramo operasiyo zitandukanye zirimo n'izo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Mbifurize amahoro n'imigisha kandi mbifurize kumererwa neza. Amakuru yacu nakagaruka jya wibuka kwikora subscribe, like, share, comment aho bigenda neza n'aho bitagenda neza, maze ubundi natwe tugaruke mu mbaduko idasanzwe n'amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse hano ku murongo wacu mugari uraje inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Urugamba rwongeye gukomera cyane ndetse kandi n'urugamba rwongeye kuba ihurizo hagati y'icyama cy'intare zasaramu ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano yongeye gukomera ndetse kandi ni n'imirwano yongeye guhindura isura mu gihe gitoya, aho nababwiza ukuri ko ibintu byongeye gukomera cyane mu misozi itandukanye muri Sud Kivu. Intare zasaramu zikomeje gushwiragiza uruhande rw'abasirikare ba FARDC n'abafatanyabikorwa babo. Birumvikana yuko tunyarukiye mu misozi itandukanye ya Sud Kivu tukinjira Ishabunda, aho umutwe w'intare zasaramu amaze kwigurira ibice byinshi bitandukanye byahariye muri Shabunda. Nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo imbere ku rugamba, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Amakuru angeze aka kanya biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'umutwe w'intare zasarambwe aka kanya turi kuvugana rwamaze kugira gutya rukigarurira uduce twinshi two muri Shabunda. Bikanavuga yuko kandi ku nshuro ya mbere aba Black Water bagaragara ku mirongo imbere ku rugamba ngo haguyemo abagera kuri 3. Nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo imbere ku rugamba, ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Ni mu gihe kandi turi buze kunyarukira mu misozi myinshi itandukanye tukababwira situation uko ihagaze mu hitwa muri Warikare. Tunyarukire mu bice byinshi bitandukanye byariya muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko muri Rubero. Tunyarukire Ibutembo tumenye imisada y'abasirikare benshi cyane bari kuzanwa mu bice byinshi bitandukanye. Mwamenye yuko se urugo rwa Colonel Nanga rwarashweho n'igisirikare cya FARDC bakoresheje drone z'intambara. Nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo ku rugamba, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru adasanzwe yizewe turi bagezeho aka kanya turi buze kunyarukira mu byiciro byinshi by'amakuru menshi atandukanye yizewe kandi adasanzwe utasanga handi uretse hano ku murongo wacu mugari urajwe inshinga no kuba updatinga. Ni update for updates utasanga handi zose turajinjanamo tujyane ahitwa muri Minembwe tubabwire uko situation ihagaze. Ni Minembwe aka kanya ikomeje kuba isono ry'imirwano uko umunsi ugenda uzaza undi. Nk'ubu imisozi ya Kingwengwe, imisozi ya Mushereza, hariya mu misozi y'Umurenge biravuga yuko abarundi barikaye kandi bakarase ku rwego rudasanzwe, n'abasirikare b'abarundi bamaze gushyizwa ku mirongo imbere ku rugamba ngo biteguye guhakana ndetse kandi no guhatana n'icyama cy'intare zasarambwe. Nk'ubu amakuru angeze aka kanya kandi amakuru yizewe aka kanya atariho ivumbi na rikeya, amakuru kandi nyesha abaherereye mu bice byinshi bitandukanye byano mu Kivu y'Amajyaruguru biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ku ruhande rw'umutwe w'intare zasarambwe ndetse kandi no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, amakuru adasanzwe akomeje kugenda aturuka muri abice byariye muri Minembwe. Abasirikare b'abarundi bakomeje kutumvikana ku rwego rudasanzwe, n'abasirikare b'abarundi baje kurasana ubwabo biturutse kandi ku bwumvikane bukeya. Bikavuga yuko hari ahantu bageze mu kirombe kirimo amabuye y'agaciro cyacukurwagamo amabuye y'agaciro mu misozi hariya Minembwe, ngo abasirikare b'abarundi bakaza gutoragura amabuye menshi cyane hanyuma bakayapakira mu bipfunyika, hanyuma baza kujya mu bice byinshi bitandukanye. Hakaza kubaho kutumvikana hagati y'abasirikare b'abarundi nk'uko amakuru ari kuvuga yuko ubu bwumvikane buke bwaturutse ku mabuye aba basirikare bari bakuye muri ibyo bice turi buze kugarukaho byariye muri Minembwe. Ni mu gihe kandi mu gihugu cy'u Burundi tukiri ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, leta y'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko witwa Evariste Ndayishimiye alias Neva ngo yamaze kohereza amabuye y'agaciro menshi cyane hanze y'igihugu cy'u Burundi. Ibi ngo bibaye ku yindi nshuro idasanzwe nyuma y'uko n'ubundi igihugu cy'u Burundi ngo cyari kimaze igihe
kitagaragara ku ruhando mpuzamahanga ku bihugu byohereza amabuye y'agaciro hanze nk'uko amakuru ari guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu bikomeje kugenda bivugwa ndetse kandi nk'uko biri kugenda bigarukwaho umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda muri rusange. Amakuru kandi nanone nkomeje gukesha abari hariya ku mirongo y'imbere ku rugamba, urugamba rwongeye kuba ihurizo kandi urugamba rwongeye kuba amaragasa ku muhanda Gatumba, umuhanda uva Uvira werekeza mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko hari kamyo ya basirikare b'abarundi yari yoherejwe muri Uvira igomba guhita iparika ahitwa Gomba na Kitara cyangwa muri Kavimvira, ariko iyi kamyo y'abarundi igahita igira gutya rwose ngo igakora imanuka hano mu muhanda Gatumba werekeza ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iyi manuka rero ikavuga yuko yaje guterwa n'uko ngo umusirikare w'umurundi wari utwaye ino kamyo ihetse abasirikare iri mu bwoko bwa Tata ngo yari yanyweye ibisindisha, rero bikaza kwisanga n'ubundi akoze impanuka mu buryo butunguranye cyane. Ni ibitangaza bikomeje kugaragara hagati mu ntambara iri kubera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi ni page zikuyemo amakuru menshi utasanga ahandi uretse hano ku murongo wacu mugari urajwe inshinga no kugezaho amakuru agezweho kandi yizewe, amakuru ageze aka kanya, amakuru yizewe kandi atasanga ahandi, kandi amakuru dukomeje gukesha abereye mu bice byinshi bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru kandi no muri Kivu y'Amajyepfo. Intambara ikomeje guhindura isura ndetse kandi intambara ikomeje kugenda ikomera cyane. Uti rero intambara irahindura isura gute, intambara irakomera gute, byose tubyinjiranimo ndani ya ndani nkubwire uko situation ihagaze. Situation ibintu byazambye, situation ibintu byakomeye cyane, situation ni mbaya sana, situation ni mbaya sana, situation ni mbaya sana. Uruhande rw'isika cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bongeye kugarura abacancuro ku mirongo ku rugamba, ariko ndakubwiza ukuri ko ibyo abacancuro bahuriye nabyo ku mirongo ku rugamba ni bya bindi imbwa yahuriye nabyo ku mugezi. Ngo ni intare zasarambwe zateguye operation yitwa 2 in 1. Iyo operation rero yitwa 2 in 1 byari operation yo gutega mbushi abo basirikare baba Cancuro baba Black Water bakomoka muri Amerika Amajyepfo bahereye mu bice byinshi bitandukanye. Aba bacancuro rero bivuga yuko baze kugoterwa mu misozi myinshi itandukanye yo muri Sud Kivu, nkuko amakuru ari gutuka ku mirongo ku rugamba. Ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda biba ihurizo. Nk'ubu amakuru akomeje kugenda angeraho kandi dukesha imboni zacu ndetse kandi n'abasirikare bari ku mirongo ku rugamba, byaba biri ku ruhande rw'isirikare Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'intare zasarambwe. Ndakubwiza ukuri ko ibintu byakomeye cyane. N'umusozi witwa Kingoba, umusozi witwa Alimba Ibanga, imisozi bivuga yuko abasirikare b'abacancuro bari bazanye operasiyo yo gutega mbushi uruhande rw'umutwe neza sarambwe, ariko amakuru avuga yuko uruhande rw'ineza sarambwe uru rugamba rwari muri Shabunda bari baramaze kutegura ku rwego rudasanzwe, kuko biravugwa yuko abasirikare bari Ngoba, abari Alimba, abari Ibanga, aba basirikare batezwa mbushi n'uruhande rw'ineza sarambwe. Bikavuga yuko amakuru ari guturuka ku mirongo ku rugamba uruhande rw'igisirikare Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanya ibikorwa babo bivugwa ndetse kandi bisobanurwa n'inkuru ziri guturuka ku mirongo ku rugamba. Ibintu byakomeye cyane mu gihe ngo abasirikare b'abacancuro batereranywe bikomeye cyane n'abasirikare ba FARDC, nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo ku rugamba. Ibintu byakomeye ndetse kandi bikaba ihurizo ni nyuma yuko abacancuro n'ubundi bari bamaze igihe abenshi muri bo bivuga yuko bari kwanga kwa divansa ku mirongo ku rugamba, kuko bavuga yuko ngo ibitero bari kugabwaho ari ibitero bitunguranye kandi ibitero biri kubatera ingaruka nyinshi zitandukanye, zirimo no gutsindwa no gukubitwa umusubirizo ku mirongo ku rugamba. Nk'uko amakuru ari guturuka yo biravuga yuko aba Black Water, aba Banyakolombia, Abanyargentine, Abanyamegizike babacancuro baje cyane rwose ngo bambariye urugamba, bambaye amarinete ya yandi arebera kure cyane umwanzi milimetero bya kure cyane, ariko bikavuga yuko uruhande rw'ineza sarambwe cyangwa se igisirikare cy'uyu mutwe gihangana n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo nabo bari bambariye urugamba ku rwego rudasanzwe ndetse kandi bikavuga yuko uburyo bari bambariye urugamba ngo uburyo budasubirwaho kandi bugaragara uburyo bwatangaje buri muntu wese warwaniye mu bice byinshi bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko biri kuvuga Ishabunda Nyamuneka. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'intare zasarambwe imisozi yitwa za Masanga, za Kangera, Kalambo, imisozi yegereye hariya za Mbangi, imisozi ya za Kashungu ndetse kandi n'imisozi ya za Kiralo, Malagano n'imisozi myinshi itandukanye ya za Kumba, utibagiye Kinkungwa, imisozi ya za Kamukondala, imisozi ya Cyazingombe, Itumba, Magembe, Karima, imisozi ng'intare zasarambwe zamaze kwinyanyagizamo abasirikare benshi cyane. Bikavuga yuko rero uruhande rw'abasirikare b'abacancuro
haje gutakariramo abagera kuri batatu nk'uko amakuru ari guturuka mirongo ine ku rugamba ibintu bikomeje kugenda bizambazamba bikanavuga yuko kandi urugamba rwaje kunanira abasirikare b'abacancuro bakajya bavuza induru bavuga bati where is FRDC where is FRDC where is FDNB ngayo ni amagambo yavugwaga n'abasirikare b'abacancuro bari ku mirongo ine ku rugamba basakuza cyane bongera basubiramo bati where is FDNB where is FRDC where is FDNB where is FDNB aya ni amagambo bivuga yuko abari ku mirongo ine ku rugamba bumvishe abasirikare b'abacancuro bavuga ku mirongo ine ku rugamba ni ikimenyetso cyatangwaga n'abasirikare yuko urugamba rwabananiye ndetse kandi urugamba rwabayobeye ndetse kandi ni ikimenyetso cyagaragazaga yuko abacancuro bari guteranwa ku mirongo ine ku rugamba ni cyitwa Shabunda rero navuga yuko hamaze gufatwamo ibice byinshi bitandukanye ibi bibaye nyuma yuko kandi uruhande rw'umutwe neza Sarambwe rwarwaniraga muri ya misozi yariye muri Mwenga urugamba kandi rwaje no kurangira uruhande rw'ineza Sarambwe ngo ibice bari bashyize kuri map bigomba gufatwa n'umutwe neza Sarambwe n'ubundi byarangiye bifashwe n'umutwe neza Sarambwe biravuga yuko kandi uruhande rw'abasirikare b'abacancuro abenshi muri bo ngo bivuga ndetse kandi byemezwa yuko byabaye igitangaza nyuma yuko abenshi muri bo urugamba rwaje kubananira ndetse kandi rwababereye amaragasa abenshi muri bo bakuyemo impuzankano zabo bakirukanya mu bice byinshi bitandukanye nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo ine ku rugamba ibintu bikomeje kuzamura ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda biba ihurizo ni urugamba rutoshye ni urugamba kandi ubona yuko rukomeje kuba ihurizo ku ruhande rwa M23 ndetse kandi no ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa babo bikavuga yuko kandi abasirikare b'Abarundi bakomeje kuvuga yuko ngo aba basirikare b'abacancuro icyo bashoboye ngarukugurutsa indege za drone ku mirongo ine ku rugamba ngo gukora icyitwa advance ibintu byabo nyamuneka reka mbifurize rero amahoro n'imigisha urugamba uko ruhagaze mu duce dutandukanye twari muri Shabunda twamaze gufatwa n'umutwe neza Sarambwe ahitwa mu misozi yegereye ahitwa Botobolo mu misozi yegereye ahitwa Kagogo Kabilu iyi misozi yamaze kwibikaho n'ineza Sarambwe reka mbifurize rero kongera kumererwa neza kandi subscribe ni ingenzi like share ni ingenzi maze ubundi nanjye nkabagezaho amakuru adasanzwe n'abatererana ndetse kandi nkabagezaho amakuru menshi abakomeje kugenda angiraho isegonda ku isegonda ndetse n'umunota ku munota muri rusange murakoze cyane Imana ikomeze ibabe hafi mugire amahoro impagarike n'ubugingo mu mitima yanyu.